Hayırlı gün. Bugün ben sizge özümden ustalık dersinde tavuk beyleu sirlerinden münashirga buldum. Tavuk beyleu nimege kerek buldu bir yaktan. Bütege kelime mağlum bulunsa bütege de sey sirge radavı. Sey esken vakitte İngilizce beşirevde tahtamal yapıp koyalım. Min hebe ömrüde tahtamal uğruna seyde beşirev üssün, özünün kıymetin haklağı üssün, aşı tavuk beyleu sirin üretir alındım. Gümümen, Başkurt halkı elik-elikten sey istirge yaratkan, seydin uzuguna tugul, ulenderden tünetmehin halgan. Demelerden durar tünetmeler elbette. En birincisi bulamam. İman seyi. Metruşka, harı metruşka, milisi, elmürün seskehen, anın yemişin halıp İskender. Şolay etip, seynukka, en tevde şey halapı, şunanın ulendin tünetmelerin halapı, şunanın samavurdan etti, hıvlı kuyabıp da, kapkasın yağıp, oşı tavuk menen bilenini kaplayıp, elli üçün kaplarga. Çünkü seydin güne göre, organizm üçün faydalı büyüktür. Eğinde ulen tünetmeye halhan, o bigrek de ifrat da faydalı. Tavuk menen kaplağından hon, seydin elbette demek şifahı haklana. Seydin şifahından birge tünetme ulenin vitaminin elbette aşında parında beşire. Hem elbette seyde 10-15 minutta aşı tavuktan, tavuk içinde tutkandan hon, bal halıktır besi biberhen. Ude bir kanigatlik isren. Aşı tavuklarda beyleu üçün ben nindi materyallar kullanam. Her kim ödünün fantaziyası var, her kimden ödünün beyleu ısılı var. Men tavuklarda beylegan vakitte kadar üçün güne türlü yipte, rüşetkende türlü priyajlar alınıp beyledim. Ben ikçe barıgıda Karahağımda ak priyajından beylegan men karağı attı, haradına kuşkanman. Horu tavuklarım, harı, her türlü tavuklarım var. Nisigre gitip beylerge hem nimdirek materyallar kullanırga. İlk birinci elbette priyajına, yipte. Bugünkü günde magazinde ne degine tüstörü yok. Her türlü priyajı. İkincisi ışı priyajıga, yipke elbette. Travka degen yipte kuşup beylehin tavuklar tahna maturrak görünür. Hem onlarda nindirek nimeler menen beylerge, nisigre gitip beylerge. En birinci elbette mına ırgat. Irgattın 1'de 2, 1'de 5. Onaha ödünden dura. Nindi ırgat mına beylerge dilenen. Olayında elbette yiptin kalınlığından. Artaban, nindirek inne menen beylerge. Mesela men 3. hanlı inne menen beyleyim. Artaban, tavuklarda beylegan vakitte nese kuz alırga. Gümümen 70'ten 80'ge xatli kuzlarda alıp beylergen mümkün. Ol şolay yok, yipten kalınlığından dura. Mümkün 80'de işlergen, mümkün 60'da işlergen. Hem aşı yipterden alıp, ilk birinci reyetin elbette anın un hem hul menen beylep sığabı var. Naşlaytıp, bir un, bir hul, bir un, bir hul. İkisi gitken vakitte hul da un iti beyleyip, un da hul iti beyleyip. Onu hala kişinin ödünden durar. Nindirek, ineminen yeke nindirek, uzor menen beylerge dileyin, ödünden durar. Aşı İngilizce'nin kevdehin beyleyip. Aşı kevdehin İngilizce beyleyip alabı da maturguna etip, şundan hun kalganların ben ölüşletle beyleyim. Mesela, mına kuyruktu,
Койрыкты мен бөтәһе 20 күздән алам. 20 күздән алгандан һуң ыргак менән үземчә инде матурлап мына кызыл пряжа менән бәйләп сыгам. Артаган канаттарын бәйләү. Икенчесендә мен канаттарды шулай бәйләйм. Һәм икенчесендә бәйләгәндән һуң ыргак менән матур гына итеп кызыл ип менән тирәкләрен матурлап сыгам. Инде һуңыннан әлбәттә башын бәйләргә туры килә. Әдерәк сыныкларда башын бәйләгән вакытта әдерәк катмарлырак. Күбенчә бында күзләрнең ханына игътибар итәргә кирәк. Кайсан кәметтергә, нисәрәттән һуң киренән өстәргә икәнен уның үзендән тора инде. Һәм шуны бәйләгәндән һуң бөтен булган канаттарын, койрыгын, башын кәүдәһенә тегеп сыгыла. Тегеп сыккандан һуң гына иң адактан әлбәттә магазинда һатылган мына ошо күзне алып мин күзне ебештерәм тавыктарыма. Бugün көндә мин сейге бешерү ысулын һәм уны тәмле итеп эсеү өчен елы барында үзенең һәр вакыт тоту өчен сейнүк капкасы, икенче төрле сейнүк өчен калпак бәйләү серләрен күрһәттем. Сейге тәмле булһын, бергә булайык, һау булайык, бергә булайык. Hürmetli kadın kızlar, ustabikələr, aşığı bölməsində kərək bulğan, buna ошондай үзенчәлекле, бәләкәй сейнүкте каплаусы әйберде үзегезгә яки якындарыгызга бүләк итә аласыз. Буның өчен Үзәк район китапханасына мөрәҗәгать итегез. Китапханала был гүзәл әйберләрдән күргәзмә эшләй. Гөлбәдән Фазыльян кызының үз кулдары менән булдырган матурлык бөтәгезнең дә күңеленә хуш килер дип уйлайбыз.